Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на Патот до успехот. Ве поздравувам од овде од славната, познатата Ада Циганлија во Белград. Овде сме затоа што се договоривме да се најдеме токму на оваа локација со Неша Галија или Ненад Милосавлевиќ. Човекот кој што зад себе заедно со групата Галија имаат 15 албуми, кои што своевремено на таа некогашна рок сцена значеа и се уште значат нешто многу позитивно. Приказната на Ненад Милосавлевиќ или Неша Галија ќе можете да ја проследите во два дела. Овде сме на Ада Циганлија затоа што овде има свој сплав, не од оние познатите сплавови, туку свој приватен сплав каде што твори Неша и токму затоа се договоривме да се најдеме овде и да ја слушнеме неговата приказна. Ќе можете да ја проследите во два дела. Јас сум Мишко Иванов, ве поканувам да останете на оваа фреквенција и да го проследите интервјуто, разговорот со Неша Галија. Волела е кача за безброј руку, грнила е кача, остани. Волела е кача Ајде! Здраво, здраво! Здраво, живо! Здраво, живо! Здраво, живо! Како сте ви? Еј, савршено! Драго ми е што прифатите да бидете дел од овој серијал Патот до успехот. Ќе ми биде навистина чест што ќе можеме да зборуваме за Неша Галија, за Галија, за она што не се случува денес, за тој изместен систем на вредности. Хвала пуно на лепим речима. Како сте иначе? Као ново. Постојано во последно време ми се навраќа овој амплакт од 1995 година. Постојано го гледам на YouTube, тоа е нешто многу вртено. И прашувам зошто не дојде Галија да направи еден ваков концерт, амплакт концерт во Скопје. А гледам дека доаѓате во Македонија. Па сигурно ќе му урадити еден концерт у Скопје, такав, зашто и наша е желја да то урадио, па се надам да ќе се тако желје поклопити да ќе се то десити конечно. 15 албуми зад вас, како еден бенд кој што се бил рамо до рамо со тие големи југословенски бендови на таа југословенска рок сцена, денеска се снаоѓа во ерата на глобализацијата? Па, Бога ми, сналазимо се како умемо и знамо. У суштини, мислим да нас љубов чува од свега. Мислим да е ту цела... Тоа е поента. Тоа е поента. Да. Моментално сме на Ада Циганлија. Тако е. Ова е едно прекрасно место и бидејќи дожд паѓа, можеме да одиме да седнеме негде и да отвориме приказна. Има едно добро кафанче тамо. Хајде. Одлично е, ту ја врло често свратим и ту мама Нада одлично кува. И ту кад хоќеш нешто као да си куќи. А вие имате нешто овде или? Ја имам свој сплав овде, али приватни, не кафана, него ту... Тоа е на Сава? Тоа е на Сави и ту јас пишем, ту свирам, ту... А таму се создаваат тие големи... Таму се све дешава. Па, ту ме жена остави самог и онда ја, Може да се бања на Сава? Како да не, она добила плаву заставицу, значи има ракова, шкоljки. Па тоа значи ја преко лето можем код вас Може код мене, браде, добродошол, пријателju. Па супер. Тоа се иначе и купamo. Да, одлично, стварно е многу добро. Па ще видиш како е се уреđено. И ту главно се скупља екипа ови кои су љубители Аде, знаеш. Тоа е баш... Супер. Знамо, ту е и Кики има ту студио доле. Ниже, Кики Пилоти. Кики Лесендерич? Да, Кики Лесендерич овде има студио. Тако да нас двојица врло често се наđemo овде на покоју ракiju. Да се префрлам и јас со мојата емисија, бидејќи така се отвараат чакрите овде, ако се отвараат. А е поприлично пријатно место. Да, одлично место. Баш е добра екипа и све овде како треба. Одлично. Влегуваме внатре и отвараме приказната на Деш. Ајмо онда внутре, полако. Ево тоа е овде. Овде, ето. Ne mogu da pijem rakiju kao što je čačanska. Ne mogu da volim čašiju kao što je makarska. Ne mogu da shvatim podelu kao
kao što je balkanska. Tamo nema više nikoga kao što smo ti i ja, samo suprotnosti koje se privlače kao i pre. Ti se nikad nisi pitala gde se zatvara krug. Ti se nikad nisi pitala ko je najbolji drug. Ti se nikad nisi pitala kako nastaje greh. Ti se nikad nisi pitala zašto prestaje smeh. Ti se nikad nisi pitala gde se zatvara krug. Ti se nikad nisi pitala ko je najbolji drug. Ti se nikad nisi pitala kako nastaje greh. Ti se nikad nisi pitala zašto prestaje smeh. Неша или Ненад, како да ви се обраќам? Kako god hoćeš. Да говорам македонски? Slobodno makedonski. Неша Галија, што малку да се вратиме во времето. Ова е 1995, така? 95. godina. To je bilo koncert za Badnje veče i rađenje u Skupštini grada, Beograda. Beograd ovde. Da, to je dobro. Stare trube kad sam Неша, кога вакво нешто во Скопје? Pa, volio bi da to uradimo u Ова е Skopju. нешто како измеѓу не е амплакт, али е... Ovo je potpuno, da, unplugged varijanta, taj koncert, i to smo radili krajem 95. godine i nikada taj koncert nismo... Звучи неверојатно, морам да ви кажам. Da, nikad taj koncert nismo održali u takvom, posle tog dana, posle tog, da kažem, te prilike. I evo, tek sad, pošto smo ukapirali u jednom trenutku da je to najgledaniji koncert uopšte na YouTube-u, posle toliko vremena, ima baš onako jako veliki broj tih pregleda, i onda smo se odlučili definitivno posle toliko godina da taj koncert ponovimo. Tako da ćemo 1. novembra ove godine da u Kombak dvorani održimo taj koncert. I to će biti, jer taj koncert, nekako ja uvijek kažem da je sama publika izdejstvovala taj koncert. Tako da radujem se tome, moram da priznam. Овој тип на концерти се попривлечни за не мала, но не и многу голема група на луѓе кои што бара, предпоставувам, сала која што има многу добра акустика. Mora tako da bude, zato što kada je akustični koncert, onda tu nema puno elektrike, odnosno, govorim tih pomagala, nego se to jednostavno samo prenese zvuk, pojača zvuk, onaj zvuk koji se napravi na bini. I ta akustična verzija zahteva potpuno akustični prostor. To je teško svirati u halama, odnosno neizvodljivo je. Nekim halama koje nisu akustični predodređene za tako nešto. Tako da to je možda jedan od razloga zašto nismo se usuđivali za takve koncerte, jer takav koncert nije, takve sale u stvari koje su akustične, nema puno u zemlji, to je jedno, i drugo, i onda kad ih ima, to su sa jako malim brojem sedišta. Tako da ekonomska računica, pošto ipak to mora da se priprema, jednostavno se ne opravdava i onda jednostavno nismo gledali to kao nešto ko... И може би веројатно подобра е опцијата 3-4 пати да наполните помала сала. Pa to je jedina stvar, 3-4 puta da se napuni sala i onda da to bude varijanta. Izgleda će tako biti u Beogradu, pošto već znamo da već je drugi koncert u opticaju, a imamo preko mesec dana još fore, tako da verujemo da će nekoliko sala biti
u Beogradu, a to ćemo isto raditi i u Novom Sadu i u Nišu. Niš je još zeznuti zato što u Nišu postoji samo jedna sala, to je Narodno pozorište u Nišu, koje zadovoljava te akustičke zahteve. Koliko publike ima tamo? Tamo negde ne više od 600. I to sa svim pomoćnim sedištima. Svi vojnici nek te ljube odavde do Golije, od Oluje do Oluje, šta je tu je, ne plači, veseli se s ljudima, udahni me grudima, osjetit ćeš venama muziku u stenama. Veseli se s ljudima, udahni me grudima. Stare dube kad zadrube, kad me đavo odnese. Неша Галија или Ненад Милосавлевиќ, фронтменот на Галија, вие практично ставате еден голем белег на кога е во прашање музиката и не случајно и денес кога ќе ги вратиме овие стари песни, иако и вашиот нов албум е изворен и потсеќа практично враќа на тие некогашни времиња. Денес од дистанца, како гледате? Вие видите, музиката е мојот живот, музиката е се. Од дистанца, знаете да се навратите наназад, да кажете Како е било? Šta smo uradili, čoveč? Da. Pa dobro, svako vreme ima neku svoju estetiku. I normalno je da je, ja se uvijek kada o tome razmišljam, setim onih reči koje moj ćale govori. I mi sa rock and rollom, mi smo za njih bili Beatlesi, ono kao ovi sa kosama. Znači onako fuj, kao negativno i tako dalje. To je bila estetika koja je bila potpuno suprotna onoj estetici u kojoj je on živo kad je bio mlad. Inače, rock and roll je u početku bila alternativna muzika. Kao i sve alternativna stvaralaštva, ona postanu verifikovana ovog trenutka kada postanu mainstream. To se desilo sa rock and rollom i čitav svet je podržavao tu ideju i iz te ideje su izašli ozbiljna dela, tako da kažem, ozbiljne grupe, ozbiljne pesme. Svi ovi danas alternativni pravci i ovo novo što se kod nas radi, ja to više doživljavam kao pokušaj da se jednog dana postane mainstream. Od toga koliko će se kvalitetno raditi, od toga će zavisiti šta će od toga svega zapravo kroz 20, 30, 40 godina zapravo ostati. Već na ovom, posle ovih 30 godina od neke 90. godine pa novamo, vidimo da je jako malo ostalo od tog što je bilo alternativno ili ono što je bilo nova kao muzika, bez obzira koliko je ona bila popularna ili ne. Očigledno da estetika nema veze sa popularnošću, ima veze sa nekakvim unutrašnjim duhovnim vrednostima svakog čovjeka, pre svega samog autora, a samim tim i konzumenata. Mada konzumenti su više skloni ka, kako bih rekao, ka pojavama poput, ne znam, trend, to se tako kaže, trend. I onda, da, i onda klinci koji, to su ljudi koji sutradan treba da budu ozbiljni ljudi, oni se uglavnom, kao što smo i mi, kad smo bili klinci, hvatali smo se za trendove. Ono što je bilo popularno, jer je to donosilo, da kažem, prisutnost u socijalnom društvu. Da si neko ko kao sve to razume. Bio si priznat u društvu
društvu, u okruženju, time što si poznavao tren. Kako su rasli apetiti mentalnog i duhovnog, da kažem, smisla, onda su ljudi polako počeli da oni koji su voleli muziku, kad je reč o muzici, a to je isti princip i sa ostalim vrstama umetnosti, kako su rasli ti duhovni apetiti, tako su ti klinci polako odrastali u ljude koji su tragali za onim istinskim stvaralaštvom i uglavnom su to nalazili u prošlom vremenu. To je isto ono prošlo vreme u kojima smo i mi tražili kada smo tražili inspiraciju i tragali za nekakvim stvaralaštvom. Zato i postoji ona rečenica koja govori da bez prošlosti ne postoji nikakva mogućnost za budućnošću. Ќе ве вратам малку подоста околу тоа каде оди денес музиката. Мој впечаток е дека како да постои некоја криза, кога е во прашање музиката. А сега сакам да ве вратам назад во времето. Ненад Милосавлевиќ е роден во Ниш. Да. И јас, кога барав контакт од вас, не знаев дали сте во Ниш или во Белград, претпоставав дека сте во Белград, но некој ми подспомна, аз живеев во Ниш, но вие сте во Белград. Јас сам напустио Ниш 84. година. Ајде да ве вратиме малку во Ниш. Роден сте таму? Јас сам таму роđен. Onda sam u drugoj godini živeo od 2. do 7. godine sam živeo u Rovinju, igrom slučaja. To je bila neka priča, bio sam bolestan jako puno, pa sam se lečio u Rovinju i onda sam posle 7. godine ponovo vratio u Niš. I onda ta sredina kao sredina, ona je kakva je, takva je. I moji roditelji takvi kakvi su. Oni uopšte nisu podržavali tu moju želju za nekakvim stvaralaštvom. Mene je zapravo u ove umetničke vode odvuklo pozorište, u stvari. Jer sam ja odmah prišao nekakvim, u ono vreme su postojali akudi, kulturno-umetnička društva. Pa smo pri kulturno-umetničkom društvu svako je neko, da li je hteo da se bavi glumom, da li muzikom, da li slikarstvom, poezijom i tako dalje. Svi smo pristupali tako tom društvu i polako se vršila filtracija onih koji su opstajali u tim svojim željama. Ja sam bio onaj koji je svirao gitaru i pevao i držao sam onaj usnu harmoniku sam svirao, imao sam onaj držač, jer u to vreme su bili poznati Ivica Percl, ne znam, u svetu, ne znam, Bob Dylan, Neil Young i tako dalje. I onda, to je bilo neko moje mladalačko vreme gde sam kopirao njih, u stvari. Slušao sam kako oni prave pesmu, pa sam i ja tako nekako radio. A onda su ti reditelji, mladi reditelji koji su radili u tim pozorištima, u stvari mene uglavnom angažovali tako, pošto sam inače i pisao muziku, onda sam ja bio deo gotovo svake pozorišne predstave. Bio sam i glumac i izvođač i kompozitor, kako se kaže. Tako da, u stvari, kroz putovanje, kroz to pozorište, amatersko pozorište, u stvari ja sam tako učio i nešto o glumi, i poeziji, i o režiji, i o muzici, i o svim tim elementima života koji postoje na daskama koji život. Dobro, vašите roditelji što saka da vidite? Pa nije, moj ćale kake, on je govorio, nećeš ti meni da živiš takvim životom, onda je dolazio ovdje. Onda sam ja, da bi njega zadovoljio, ja sam morao da završavam školu. Pa kad sam završio srednju školu, onda je bilo, to je bilo najkritičnije vreme, jer kad sam završio srednju školu, onda on kao, sad ćeš ti da radiš. I onda sećam se da sam radio 3 dana kao kondukter. Cepao sam karte na gradskom prevozu, vikao sam sredina malo napred. Aj malo napred. I tako, posle 3 dana ja, a paralelno sam ja, bavići se muzikom, slao te neke pesme za Subotički festival. Tada je Subotički festival bio jedan od najvažnijih festivala u Jugoslaviji. I onda ja pitam onu ženu što je mene podučavala, pokazivala ma kako da cepam karte i tako dalje. Pitam ja nju, rekao, će oni mene da puste ako meni prime pesmu da ja odem? Prvo, žena onako nekoliko puta rekla, ma da, pustit ćete napred. Međutim, u jednom trenutku žena kaže, deto je, jesi ti došao da radiš ili da sviraš? I ja vidim odmah vrag šalu. I ja pobegnem.
bukvalno izađem iz autobusa, uvatim džadu i ne vratim se više na tu liniju. Ćaletu prijavim kako me nisu primili, a Ćale je debelu vezu našao da me prime kao konduktera u Niš Ekspres. I nikad, i kad je umro, nije znao da sam ja u stvari kidnuo. Stvarno? Da. On misli da ga je zeznao drug, znaš, koji mu je kao obećao da će mu zaposliti sina. A ja u stvari uvatio džadu. I sad frka bila sledeći put. Ja rekao šta da radim? I sad moji najbolji drug iz škole, Žika se zvao, ja kažem, Žile, rekao, ne znam šta da radim, rekao, ova budala će me zaposliti, rekao, ništa od muzike, znaš. A ovaj će, kaže, meni Žika, pa upiši fakultet. Rekao, de bre, ja jedva završio srednju školu, deću, pa kaže, to ti je, kaže, jedini spas, kaže, ovde upišeš fakultet, nekako ćemo da smuvamo, ispit prijemni i tako dalje. I ja tu sednem da učim i upišem ja fakultet zaštite na radu, to je fakultet koji se bavi ergonomijom, aj tačnije, kako se kaže. Human engineer, kako ga kažu u Engleskoj, u Americi. To je taj jedini fakultet koji se nalazi u Nišu. I tu me prime i onda sad bio veliki problem što sam ja morao prvu godinu da dam. Zato što Ćale nije ni znao da sam upisao, samo sam jednog dana doneo indeks, a on će kaže, čiji je to indeks? Pa rekao, moj. Gde si maznuo to? Pa rekao, nisam maznuo, bre. Moj indeks, bre. Vidi slika, pečat, sve regularno. Da, gde si ga maznuo. I moja keva će kaže, daj, bre, Čeda mi se zvao Ćale. Čedo, pusti dete. Kaže, evo, 1 godina nek ide, pa da vidimo. Ako padne, ako propadne, ništa, eto, toliko. Nek proba godinu dana. I ja shvatim da mi je to ona žuta judgment day, žuta minuta mora se završiti, znaš. I onda se boga mi, ja nikad nisam učio kao tada. Stvarno? Ali nikad, kunem ti se. Pa pošto sam ja bio dosta lenj, nije me baš nešto preterano zanimalo, onda sam naterao sebe da učim tako što ja odem u studentski dom, pa onda se družim sa onim studentima koji tu spavaju u stvari, koji su iz okoline i oni pošto jedino što ustanu i uče. I onda ja švercovao se, znači pored živog stana u Nišu, ja sam švercovao u domu. Da bi bio sa njima, jer jedino tako sam mogao da postignem te satnice, da mogu da dam ispit. I kad sam dao prvu godinu, onda je to laknulo mi. Ja rekao, ja sad mogu da studiram ko hoću, znaš, kao. Jer majka rekla, eto vidiš Čedo, dete samo, nikomu nije pomogao, vidiš da sam dao godinu. I on bravo. Da. A sve vreme sam ja u stvari se bavio muzikom. A on nije znao? Nije ništa znao. I onda nastao je problem, Keva je gledala moj prvi koncert koji je organizovao moj fakultet. 74. godine, ja sam ja upisao prvu godinu 74. godine, upoznao sam Tanju, to je bibliotekarka na našem fakultetu, koja je bila Ruskinja i koja je imala, pored toga što je zaljubljena bila u knjige, ona je nekako tragala za studentima koji su preferirali da se, ne znam, bave glumom, ne profesionalno, nego onako amaterski i tako dalje. I onda ona je to sve ona volela da organizuje u okvirima studentskih večeri, pa se mi tu kao družimo i, ne znam, tu radimo sve što naučimo da radimo i tako dalje. Između ostalog, ja sam bio taj zadužen koji je svirao tu gitaru i tu se ona ozbiljno oduševila, pogotovo u onom delu, pošto sam ja još tada već pisao muziku na stihove poznatih pesnika. Pa, ne znam, Vojislava Ilića, pa, ne znam, Jesenjina i tako dalje, i tako dalje. I tu je ona pala u nesvest i kaže, pa ti si tu vrlo talentovana i tako dalje. I onda se ja njoj u jednom trenutku otvorim pa kažem, volao bi da imam koncert, pa kaže, ili imaš ti dovoljno pesma? Rekao, imam koliko hoćeš. Pisao sam ja u to vreme već uveliko. Pogotovo već sam imao ozbiljan staž u pozorištu. Moja prva predstava, mala digresija, moja prva predstava je bila profesionalna predstava, 72. godine radio sam Andrića u Lutkarskom pozorištu u Nišu. Dakle, imao sam već ozbiljno iskustvo i plus sarađivao sa Lutećim srcima koji su bili velike zvezde u ono vreme u Jugoslaviji. I ona me nagovori ove studentske organizacije i oni nekako nađu sredstva da se napravi moj prvi koncert i moja majka pokojna je prvi koncert moj zapravo taj gledala u Narodnom pozorištu 74. godine. I Ćale nije teo da ide jer on kao, znaš, ajde, to su studentske, to on neka, to nije ga zanimalo. I sad ide priča dalje. 76. godine, naravno, on bio tvrd, mnogo bio tvrd, nezgodan čovjek bio. A on je radio nešto?
Da, on je bio mašin bravar, on je bio radnik. Dobro, njegov svet muzike je bio u nekom drugom miljeu. Вие практично потекнувате од работничко семејство. Tačno, moja keva je pakovala cigarete u duvanskoj industriji, a Ćale je bio mašin brava u duvanskoj Dobro, i industriji. Tito je bio... ne. Tito je bio slično nešto, da. Tito je bio virtualni bravar, a ovaj je bio pravi bravar. Da. I sad, i 76. počinje cela priča tako što je reditelj tražio od mene da napravim grupu. Tako je i nastala grupa Galija. Tako što je reditelj tražio od mene da napravim grupu i zapravo cela akcija je bila muzika za pozorišnu predstavu. I onda je grupa nastala za potrebe te pozorišne predstave. I posle, ja mislim, druge, treće reprize, mislim da je basista u jednu trutku. Pa što ne bi mi nastavili da onom dobro nam ide, znaš. I tako da. A dobro vam je išlo, tako? Stvarno je dobro išlo. Jednostavno imali smo svoje pesme i... A sve ovo se dešava u Nišu? Sve se to dešava u Nišu. I tek 76. godine je zapravo nastala. Tako i znam da je nastala Galija, zato što je ta proba za tu pozorišnu predstavu bila prva proba 4. januara 1976. godine. I zato sam i zapamtio dan kad je nastao bend. Mi se tada nismo zvali kao Galija, nismo se zvali nikako, kako ti kažem. Prosto bili smo ekipa koja je volela da svira, volela probe, jako smo voleli to što radimo. Mesto da budemo u napolju, negde da se zezamo, mi smo uglavnom svoje slobodno vreme mimo studentskih dana i u okviru studentskih, da kažem, dana provodili na probave, jer nam je to bio najznačajniji vid zabave. Aj, tako smo se najviše zabavljali. Tako da nam je bilo jako, jako dobro u tom periodu. A kao da je juče bilo, kad sam se prvi put zaljubio i jednu malu poljubio, koliko godina, a kao da je juče bilo, kad sam se prvi put zaljubio i jednu malu poljubio. She was a woman. Sirota žena. She was a woman. Koliko godina, a kao da je juče bilo, kad sam se prvi put zaljubio i jednu malu poljubio. Koliko godina, a kao da je juče bilo, kad sam se prvi put zaljubio i jednu malu poljubio. She was a woman. Останете со нас, се враќаме по рекламите. Hvala.
Koliko puta si ljubila stranca i bila kao ptica kraj čoveka koji ne leti do tvojih visina i ne zna tajnu skriveno u tebi. Ti si u telu punom želja, sa usnama žednim iznenađenja, a nikog nema koji je tvoj i ova zemlja se ne zove dom. U tvome oku dragi kamen ili to suzu čuvaš za mene, a ja sam samo snoviđenje koje ti kaže raduj se, ne znam kad i ne znam gde, ići ćemo istom stranom ulice. Veruj mi dušo, srećemo se u svetu tajni, mi nismo sami. А вие кога ја наформиравте Галија, пред вас ставивте некои, како да кажем, перспективи за тоа каде Неки ја цилј, гледате? не, неки ние, цилј, нисмо. како Галија, затоа што веќе станува сериозна приказната, 79. година станува сериозна приказната со Pa, со ovako Галија. išla priča. Pokojni Bane Tasić, koji je bio muzički urednik u Domu omladine tada u Nišu, on je snimio nama jednu probu, sećam se. Pa je on taj snimak poslao u Zaječar i prijavio nas je na Zaječarsku gitarijadu. Аха. A mi uopšte nismo imali ideju da budemo neki bend koji će praviti karijeru. Mi smo, kao što sam rekao, nama je bilo mnogo važnije da se tako zezemo, sviramo Da, i tu u okviru tog Da budete nekog glavni pozorišta bili smo glavne baje, na fakultetu bili smo glavne baje i uopšte nas nije zanimala scena, kakva scena, ko će sad da se zeza oko toga. Mi jednom ili dva put smo svirali igranku, ne znam, u Kuršumliji, ne znam, tu u Nišu negde na nekom mestu, ali nismo uopšte bili, nije nam bila ideja da napravimo ozbiljan bend, jer je nama bilo sasvim dovoljno i taj naš svet. Pogotovo što i u tim privatnim zabavama te nove pesme koje su nastajale u tom periodu, koje sam ja pisao, one su bile vrlo atraktivne za te ljude koji su učestvovali na tim zabavama, koji gledaju. Pa onda ti kao, znaš kako, devojčice i tako to, i onda kao ti ostavljaš utisak kako si obrazovan čovjek i tako dalje, tako dalje. Tad se cenilo obrazovanje u tom, da kažem, mladom svetu. Da. Nisi baš mogao da prođeš ako si bio papan. I samo da si bio lep i da si imao para. Doduše, tad niko nije imao para. Tako da to nije bio element za privlačnosti, nego morao si da imaš glavu. To je sve protivno od ono što je danas. Pa to je sve potpuno Totalno različno od ono što je danas. Da. Tako da je taj nama uspeh u okviru nekakvog društva donosio dosta dobar benefit, kako bih rekao. E sad, nastala je, u svet smo ušli onog trenutka kad su nas primili, 77. je stigla pismo iz Zaječara gde nas obaveštavaju da smo primljeni na festivalu. I onda mi tako saznamo ko je prijavio, zašto je prijavio. Bane kaže, sam vas zeznao, poslao sam snimak i tako dalje. I onda smo bili u nebranom grožđu, jer smo onda morali, onda smo pročitali ko učestvuje. Pa se sećam
Iz Skoplja je bila grupa Pu, pa onda iz Zagreba je bila neka grupa Loš zvuk iz Zagreba, tako. Pa onda Kocka šećera iz Sarajeva. A ta grupa Pu, to je bila preteća Lebi Sola u stvari. Mislim, taj dizajn zvuka je bio i tako dalje. Ljudi svirali i odvaljivali od života. I sad mi gledamo kako da izađemo pred te ljude, mislim, mi pojma nemamo, ovi sviraju ljudi. I onda smo mi celo leto i celu zimu 77. godine pred Zaječar vežbali dan, noć. 3-4 pesme koje smo trebali da izvedemo. Ne da bi, zapravo vežbali smo ih samo da se ne obrukamo. Da ne budemo gledali, ovi nemaju pojma. Nego eto, i mi to navežbali i tada je Zaječar bio januar, februar mesec. Dešavao se u Domu vojske u Zaječaru, nije kao sad na stadionu. I mi te 78. na naše veliko zaprepašćenje zapravo prvo uđemo u finale, što je bio naš jedini zacrtan cilj. Jer mi kad smo pošli u Zaječar, kad smo razgovarali kao mi međusobno, da uđemo u finale, da još jednom odsviramo. I to nam je kakva pobjeda i te stvari. A šta ste svirali? Svirali smo Avanturista, Mađioničar i bila je jedna pesma po propozicijama na temu radnih akcija. Tada u to vreme je tako moralo. Radne akcije, pa da. Radi i gradi, bolji život gradi. Znaš, to je takav tekst bio. Umirali smo smeha, ali moralo se, znaš, to je bila propozicija, znaš, moraš. Tako da, u stvari, a te prve dve pesme, Mađioničar i Avanturista, su se kasnije našli na našem prvom albumu. I kako ide dalje? Na naše zaprepašćenje mi pobedimo na tom Zaječarskom. Zašto zaprepašćenje? Pa, ne da, pored grupe Pu nije bilo logično da može neko da pobedi. Znaš, kako ti kažem? Nije. Jer ovi ljudi su stvarno svirali neverovatno. Sad, žiri i ta javnost rock muzike je verovatno nešto drugo videla u svemu tome. Pa sad ja to ne umem da objasnim to da je sad tu Petar Popović. On bi možda bolje objasnio zašto i kako i tako dalje. Iz našeg ugla je to bilo prosto neverovatno. I onda smo se odjednom našli na prvoj sceni, kako se to kaže, odjednom na sceni, odjednom u javnost, potpuno nespremni. Do te mere nespremni da se ja dobro sećam jedne priče u Nišu. U Nišu je postojala Hipi dolina. U toj dolini, to je jedna uličica u centru grada, gde smo svi, to je nešto kao korzo. Jer u to vreme se izlazilo u grad, ide se u Korzoni, su bile diskoteke, kafići i tako dalje. Kafane su za nas bile nedostižne iz prostog gradova, tek smo, možemo malo da sedimo sat, dva, tri u kafane, ali nije nam bila glavno mesto okupljeno, nego ta Hipi dolina. I ja se dobro sećam te 78. godine, stojimo tu i pričam sa nekim prijateljima koji meni priča o Galiji kako ih on zna. I sad ja, možda misliš, mi uopšte nismo bili poznati u Nišu, nego samo se čulo ime, postalo je preko noći poznato ime kao Galija. A ime Galija, pazi sad, ovo sam zaboravio, to sam preskočio, a ime Galija smo dobili po kafani gde smo se najčešće skupljali. U Galije? U Galije. I dan danas postoji ta kafana. Jer mi uveče, kad je kraj, posle Hipi doline, dok usurimo večer tako što odemo u to je studentska kafana, gde su se uglavnom skupljali studenti sa Filozofskog fakulteta, glumci iz Narodnog pozorišta, znači ta neka elita glumačko-muzička, znači koja je bila naklonjena ka umjetnosti, a Kalčina kafana je bila naklonjena, mi smo ih zvali dunđeri, to su bili arhitektura, građevinci, mašinci. Kalčina je ovo od filmot na Vilo Grlić. Kalčo? Kalčo, da. To je ime koje mogu i o tome da ti pričam. Kod Kalčo nema laganja, kako je bilo? Pa da, postojao je taj čovjek. Da? Da, postojao je taj čovjek. Mnogo pre nego što smo se mi rodili i tako dalje. Njegova kuća je bila pored moje kuće u Rajićevoj ulici u Nišu, pa je za vreme bombardovanja pala bomba i bila sravnjena sa zemljom. Naša je kuća ostala ne malo samo. Dobro, вашиот татко кога веќе знае дека победувате на Зајачар? Или се уште не знае? Pa čuje preko vesti, a nije on to ništa. On je bio
čovjek vrlo tvrd i on uopšte nije hteo da učestvuje u tom nekakvom mom svetu. No, čekaj, zimi radi nešto. Samo neto. ti Da. završi taj fakultet, to je Da. njemu bilo važno. Aha. I onda ja da bi njega smirio, da ne bi navukao na njega, da on ne navučem bes od njega, ja sam morao da dajem ispite i morao sam da studiram i da budem relativno dobar student, da ne bi mi jer to mi je, fakultet mi je bio odličan paravan za ovo što sam ja zapravo. A кога се помири со фактот дека вие сепак ќе бидете музичар? Кад се помирио со? Pa pomirio Sa ta se, činjenica da pomirio se, ne mogu. evo sad ću vam reći, on je Galio, odnosno mene prvi put gledao 95. godine, Пу. da, Ова е плакдање. ne, Ne? 95. godine smo mi održali veliki koncert u parku Čajer, to je park gde sam ja i rođen i živeo, to je Знам каде, Čuveni тоа е Čair. стадион со da све bome. таму. U tom parku je održan koncert, tu su mi za povodom 20 godina Galije. I tad je prvi put i jedini put moj ćale bio na koncertu i bio zaprepašćen, gledao onu masu, gledao onaj koncert, a vidi ga, bio u prvi red budala, gde su ovi, gde skaču, on samo gleda, ovi oko njega skaču, sa one njegove cvikere, one velike, znaš, on ima velike naočare, one, i samo vidiš kako se presijavaju. I još ja i Burazer, pošto što peva sa mnom, moj rođeni brat, Da, on piše to znam. tekste, to znate. I ja i moj Burazer gledamo ga i umiremo od smeha i sad ona pesma ide četa, Aha. zna, korak do slobode pesma, a mi prebacimo tekst, pa kaže ide čeda, čela namrštena. Расте мој. Zajebavamo ga, znaš, kao, a on gleda, kao, ao. I tad je začutao, nikad više reč nije progovorio i od tada je već sasvim, bio sasvim druga ličnost. Osjećam nešto čudno u vazduhu. Ceo svet na jednom jastuku. Na postelji od punog meseca.
Nije poenta da li ti pravilno razmišljaš ili ne, nego vrlo je važno da stalno razmišljaš. Svi mi grešimo, jer smo grešni ljudi, je li tako? Pa nekad mislimo ovako, pa nekad i ukapiramo u jednom trenutku da smo pogrešili, pa idemo dalje. Jer je život maratonska disciplina. To se trči celog života, razumeš? Tako da mnogo je važnije da želiš da razmišljaš. Vrlo je važno da tražiš od sebe uvek više, pa ma koliko bio mator i tako dalje. U granicama, naravno, nekakvih svojih mogućnosti, je li tako? I tu je bio jako veliki procenat smrtnih slučajeva. Otprilike 40% je nas preživjelo, nije preživljavalo. Pa to je teška psihologija za da go preživiješ, za da go pominiš. Pa nije to uopšte nije, to je teško iz ovog ugla, znaš, mislim, problem je što težina, to ti je isto kao i sa smrću, znaš, ono kao, kad umreš ti ni ne znaš da si umro. Teško je onome koji je ostao živ, koji je tvoj. Ова беше првиот дел од разговорот со Ненад Милосављевиќ или Неша Галија. Ве поканувам да останете со Телевизија 24. Продолжението на оваа приказна ќе ја гледате за 7 дена. Довидување.